Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ke jingkuli ka jingsio ka barek but pila banle group ban kuli da ka education loan. Pila aruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranor. Lani khandai pran riu license ar riu be khandai pra. Magaling ka jongi. Hagabani ko ngamla khem da panpawe ke jing sngomu ka bakrawe ka junga baga jungi ka party you play obla don rekat haga jinga linti ke jingi lalu bangi sengi party nge de banyat ya galinti ke bahe hadu kata dan re hadu menda gasni ko mushil le eno obla don rekat ka burum ka jingu ka jingaro tolong show play Bana ko aru ban pengamau ya kesam ke basispa khatsan. Kalau pengamau ini, bahagian ya ke jimjok, yang dia ban kamtra ya le. Bagani kesam ke basispa khatsan dong. Hangi atrai hangi. Henry ala ke jong ke kerteng toai ya ke buram. Namar ke jing isne pakai jing shisha ke jong. Kadai ke jing dongkat ke jong beli. Kebangi lala banlum Hagri ke por. Amshu naga Ngut jing perkat kabalang snow arhatian. Mereka berkemen. Namar pigi palba baro menin gemit natip. Jaga jekren. Bakalalong ke jekren ke job. Dan rei naga lega jonga kun presiden kum mangala keren shai. Balam dang yo naga jing tho ke bashai. Lem naga poi ke notification naga ketiga jonga. Nganu palaban call off. Ia kena ke indefinite hunger strike. Te, mana hakapor khadwe biji. Kalau yo ia kena ke Shithi balapha asanga balatho to the president, voice of the people party VPP Shillong. Bagani kena kita kan notification ke jingpun bana jangka Sorkar ngan Pule kumni. The governor of Meghalaya is pleased to notify an expert committee to review the state reservation policy as notified in resolution PER.222/71/138 dated Shillong the 12th January 1972. The chairperson and members of the committee shall consist of experts in constitutional law, economics, sociology, demographic studies, and related fields which shall be notified by the government of Meghalaya. The expert committee shall undertake a review of the state reservation policy by obtaining views from all stakeholders and by conducting field visits to all parts of the state. Kini-kini jingpun pernah juga Sorkar ba kantung ya kata expert committee kaban kentuk ya kita ke beliau kita Phah Shabang Gariti Senshar Kibadon kita Phah ke subject jangka economics ke sociology demographic studies bat kiwi kita kene kabangi ngila dawa ho habang ngila sedang bani keren ya kene kamat dan shibun ke bala penting dan shibun ke bala bertendru bale se Ardent ula pengki mo ya ke bala penilam syaga jingum senam dan ringi kumangila kumar ngila bu ya kene kamat Hakhmat jingkular ke sini, nani hektek election pledges ke jong ke party, bahkan ban review ya ke reception policy ke nika win ke mat, kiba ngila let show patpa, bat kumtang ngila budin, ya kaba ki win pat lesi, ki slow bakalong kaba ethan, bani keren ya ke nika mat, ki slow kamlong daleni ruem bani keren, rengi slow ban ainu, bana ke jing kershan ke jong pi, bana ke jing scam jumut jong ki patpa. Ka Sorkar mentah kalau menjur bantung ya kata ke expert committee. Ini ka jinjok ke beningkong ke sini.